Pak, orang tua Kak Dinto penting, Pak. Orang tua Kak Dinto penting. Pak hebat sambian, Pak. Apalagi Quran, Pak. Pak tengki ilmu nembian. Taker depak ke makom ngakan kitab dia. Kan hebat lah ngakan kitab nih. Hah? Menikun maca kitab apa? Ngakan kitab. Keng mon bengal kering tuana, pak geger derajat ben Allah. Kayak ngain loh. Siapa orang sehebat pon duka raja bejang banare keng mon kering tua nyakeen atene ring tua pak geger derajat ben Allah. Di setiap zaman, mulai zaman Bani Israel, zaman Gusti Kanjeng Nabi sampai hari kiamat, sebengal kering tua pak geger derajat. Makereng soleh, makereng alim, korbengal kering tua Pak. Di zaman Bani Israel Pak, bade kiai nyamana juret dia kiai Pak, apa jeng malolo Pak, jureten dia salah kun setung Pak, ting apa jeng, ting apa jeng Kak Dinto, ibu nyelok, juret, tolongin ibu ngangkok kaju, apa jangan kiai deh, umi au solati, tang ibu apa tang bejeng ya, ada kada suku unik lah kok macam-macam ya, debuna juret Kak Dinto umi au solati, tang bejeng, apa tang ibu ya, nangkung, ada ke pangeran, bejeng ada, ampun. Mari kasak, ntar ke ibu, dalam bu, mari lejong. Lakuna boleh, juret, tolongin ibu. Aduh, huru bejeng, umi au solati, bejeng be, sekecil gun bejeng. Ntar ke ibu ngosok ibu, enggak lah, tak usah. Tolong kali Pak, umi au solati, juret, pas beli sih bun. Makan pangas tete Pak. Apa embu? Ering lagi. Coba setuan coba ke anak. Teti Pak. Doa seorang tua kepada anak itu mandi nggak mandinya seorang nabi dek kaum mata. Boh, tang ibu rang-rang bejeng, make tukang membuduk WC. Ngeding kau pengen. Beli serela. Make reng tua ada sambian Pak nakal. Kengun adoa ke anak teti. Tidak disyaratkan orang tua itu berbakti kepada orang tua itu, tidak disyaratkan orang tua itu adalah orang tua yang taat ibadah. Kiai punten bejat nakal reng tua nembian embian tetep Pak, aro tetep cima tembian karo makin nakal ada reng tua polan Pak reng tua na tak bejeng pas tak pateh mana kereng tuana, tak pateh derma kereng tuana, maka aneka bakal celaka. Jadi lagi syarat bekte kereng tua tak kotu reng tuana kotu alim, kotu penter, kotu ahli ibadah. Karena reng tua Kak Dinto kotu ebekteen karena arwah reng tuana sambian. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Juret Kak Dinto mereka Dinto ibu nadebu. Apa debu nih ibu? Manter bentak kira mate. Kecuali baan epaoning muan reng bini secuba mun bahasa manggena terbentak mate kecuali tepang kibik noksen kaki ya endi ibu pak tepak tak ikrena terben mate tak kira mate ban kecuali baan ngabas muana orang bini se ahli zina. Subhanallah Pak, fitnah bi orang juret Kak Dinto mengandung orang bini bejer beda orang majer reng bini kangkui napa nyaman aku de juret tak bisa kude reng bini Kak Dinto azina ting azina ngabele ke orang cek pon Kak Dinto anan juret sampai musola mon mangken Kak Dinto musola masjid juret Kak Dinto ancor ting ancor arapa ma ancor baan azina ada yang mengandunganan orang mereka disa ting pas keluar anak Kak Dinto lahir ting bi juret ya walad anak sapa paan ben
pas ada bu si anak-anak tanpa adalah tokang wan bedus ke arwah bening kok benih mereka disak pas oning keistimewaan najuret bangun aki dari emas tak poronjek pabeli ngak lambe wela Arya tang salah gara-gara engkau lambe jeria pernah mongkor bekto celok bi tang ibu makana ibu kak dinto ibu cimat Allahumma shalli ala Muhammad ada ning zaman Bani Israel ning zaman Gusti Kanjeng Nabi di setiap zaman saya tak mapan gareng tuana celaka Gusti Kanjeng Nabi pak sahabat korang napa kita ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i aneka bahwasannya di ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwasannya paling afdolnya manusia setelah Nabi adalah sahabatnya beli kutub Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh fulan siapapun tetap derajatah ning bebena sahabat Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi ngolatin Nabi secara langsung. Titik. Itu pemahaman kita. Jadi tak ada saya lebih mulja dari sahabat Nabi, makin sahabat Nabi paling gini, tetap arwah paling mulja.